Angelus Domini, Nunciavit Mariae. E concepite Spiritus Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum. Post Rauliam Romarie i Vrhnike i Sloveniji, naj vam bo blaženi Anton Martin Slomšek, po katerem se imenuje vaša šola zgled prizadevnosti, da boste pridobili veliko znanja in življenjsko modrost. Naj vas spremlja moj blagoslov. Regina Celi, letare, Alleluia. Quiaque meruisti portare, Alleluia. Resurrexit sicut dixit, Alleluia. Ora pro nobis Deum, Alleluia. Pozdravljam vernike iz Župnije Kokrica, otroški pevski zbor iz Župnije svetega Andreje v Gorici in vse druge slovenske romarje. Predragi, naj vas ob tem vašem romanju ustali Kristus obilno blagoslovi, da boste zvesti priči njegove ljubezni in krščanskega veselja. Pozdravljam vas. Pozdravljam vas, dragi romarji iz Slovenije in še posebej vas vojaki, ki praznujete obetnici pomembnih dogodkov vaše države. Ostanite vselej Deo et Patria Fidelis, zvesti Bogu in domovini. Vsem podeljujem apostolski blagoslov. Pozdravljam romarje iz Slovenije, med njimi še posebej pevci iz Borovnice. Vesel sem, da vas je v tem adventnem času želja srečati Gospoda privedla v Rim. Naj vas spremlja moj blagoslov. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci celum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.